Ingengo y'imari y'u Rwanda yongereye arenga miliyari 500 by'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 10 ishize. Ni Innovative nitwa Kemungwaye kaze n'umwanya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bipimo byerekana izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda n'ubwiyongere bw'ingengo y'imari ikoreshwa buri mwaka aho uyu mwaka 2025-2026 yageze kuri miliyari 732 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ngengo y'imari izaba yiyongereyeho miliyari 216 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije na miliyari 5816 y'amafaranga y'u Rwanda yarakoreshejwe mu ngengo y'imari yivuguruye 2024-2025. Iyo usubije amaso inyuma ubona ko imyaka yagiye ishira ari nako ingengo y'imari y'u Rwanda yagiye izamuka. Urebye nko mu myaka 10 ishize ingengo y'imari yagiye yiyongera ku buryo bugaragara, kuko muri 2015 yari miliyari 1768 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ugereranyije ni na 2332 iri gukoreshwa uyu mwaka, usanga yariyongereyeho byibura nibura miliyari 5264 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari nibwo bwa mbere yiyongera ku ngengo y'imari ugereranyije n'umwaka wari wabanje yarenze nibura miliyari 1000 y'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 10 ishize. Ibi bigaragaza intego n'imishinga migari y'u Rwanda rufite cyane nk'imirimo yo kuzuza ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera izashyirwamo imbaraga. Indi nshuro ingengo y'imari yiyongereye ku kigero cyo hejuru ni muri 2021-2022. Icyo gihe ingengo y'imari yiyongereyeho miliyari 333 z'amafaranga y'u Rwanda iva kuri miliyari 3807 by'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wari wabanje igera ku 4440 ubwo ni miliyari by'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe nabwo u Rwanda rwari mu rugamba rwo guhangana na COVID-19, aho u Rwanda rwari rukomeje guhangana n'ingaruka zatewe n'icyo cyorezo, zaba izo mu rwego rw'ubuzima ndetse n'ubukungu bwahungabanyijwe nacyo. Yatubwiye ko kandi miliyari 85 arizo zizifashishwa mu kuzuza CHK, ibitaro bishya biri kubakwa cyase biri kuvugurirwa bundi bushya bigeze no ku kigero cya 85% kugira ngo byuzure. Ni ibitaro rero bizafasha cyane mu bijyanye n'ubuzima, cyane ko harimo icyuho. CHK ubusanzwe yakiraga abarwayi 400 bonyine, ubwo nukuvuga abarwayi bafite ibitanda byo kuryamaho. Ubu ngubu izakira abarwayi barenga 800, bivuze yuko ibitaro biri kuvugururwa byibura imyanya yo kwakira abarwayi yakubwe kabiri. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bizafasha mu gutanga serivisi inoze mu bigendanye n'ubuzima ndetse no gutanga imirimo mu nzego z'ubuzima. Mwakoze gutega amatwi Trenova TV n'amakuru ku buryo burambuye, ariko reka tunyure no mu myidagaduro turebe ibiri kuvugwa. Ariko kuvugwa mu myidagaduro nuko uwitwa Bianca Baby akaba ari umunyamakuru usanzwe umenyereye ku maradiyo agiye atandukanye harimo na SKFM. Uyu munyamakuru ukazi rero umunyarwandakazi yatangaje ko yibwe imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai yari iparitse mu gipangu, maze aje asanga rwose idahari, akeka ko cyase biri gukekwa ko yaba yaribwe n'umukozi ukora muri icyo gipangu, kuko ari we wari wahasigaye. Kandi yaragarutse akigaruka bivuga ko rwose yasanze imodoka itagihari ndetse n'umukozi baramubura. Ariko Bianca Baby atangariza ibitangazamakuru bijyanye n'ino nkuru yavuze yuko rwose yamaze kubimenyesha inzego z'umutekano ndetse zishinzwe iperereza, ubwo ni RIB, kugira ngo babashe gukurikirana iby'iki kibazo. Ese imodoka ya Bianca iraza kuboneka? Reka tubitega amaso. Bakore kuvuga mu myidagaduro. Nyuma y'imyaka myinshi ishize GENZ comedy cyase iseka rusange rya GENZ comedy risanzwe ribera muri Camp Kigali buri wa kane mu kwezi, ni kabiri muri mu kwezi, nuvuga ngo ni ya kane 2 mu kwezi. Iri rushanwa rero ryahoze kera cyese no mu myaka rimaze 3 yose rikora cyase rihari.
abantu bose bibazaga impamvu ritajya ribona umuterankunga kandi ari irushanwa rikunzwe n'abantu benshi. Irushanwa rero ryamaze kubona umuterankunga MTN, akaba agiye kujya yamamazwa muri bino birori cyangwa se muri no seka rusange rya GENZ comedy. Ubu bidasubirwaho MTN yamaze kuba umuterankunga wa GENZ comedy isanzwe iyoborwa na Fari Merci. Ubu rero birumvikana ko rwose yamaze kugera ku byamaze gufata indi ntera, ibintu byamaze kugera ku rundi rwego. Tukiri mu makuru y'imyidagaduro, reka atugane hanze y'u Rwanda tubabwire ko uwitwa DAVIDO, murabizi ko misi ishize aribwo byavuzwe ko ari umuhanuzi ukomoka muri Nigeria ndetse unakorera ibijyanye no kubwiriza ubutumwa muri Afurika y'Epfo, yahanuye yuko uyu musore rwose yamubonyemo kuba azaba perezida wa Nigeria, akaba nyine umuntu ukomeye. Ariko ibye bihora nuvuga ngo no kuba umustar byose ababivanze. Ubu ngubu tuvugana abenshi batangiye kuvuga ko ari ihangana barimo we na Burna Boy, nyuma yuko Burna Boy bigaragaye binavuzwe bigatangazwa ko yaguze imodoka ifite agaciro ka miliyari zirenga 3 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga menshi. Kuri ubu ngubu rwose uyu musore yamaze kugaragazwa yuko we na DAVIDO basa nk'abahanganye, ko DAVIDO nawe yongeye gutangaza ko yatumije imodoka zirenze imwe zo mu bwoko bwa Mercedes Benz CL, zikaba ari imodoka imwe igura akayabo karenga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko amakuru ahari avuga yuko uyu musore mu modoka yatumije harimo rwose imodoka zirenze imwe. Ngaye ngukorera ibiri kuvugwa. Reka tubabwire ko hagati aho mu mikino nta kindi kiri kuvugwa, ni iby'inkuru ya Rayon Sport bivuga yuko rwose ibintu atari shyashya nyuma y'itangazo rishyizwe hanze n'abagenzuzi muri no ekipe ya Rayon Sport rigaragaza ko umutungo wa ekipe uri gukoreshwa nabi by'umwihariko, ndetse bakaba basaba inama y'abayobozi muri rusange kuza komite ya Rayon Sport mu rwego rwo kugira ngo baganire ku mikoreshereze y'amafaranga ino ekipe ifite ndetse n'umutungo wayo, mu rwego rwo kugira ngo hatagira ibyangirika cyangwa se babungabunge umutungo wa ekipe hakiri kare. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ikunda kuvugwa ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'ibya mikoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko abenshi bakavuga ko abayizonga ari bamwe baba bayigize. Gusa nanone ni ibivugwa ariko nta gihamya kiba gihari. Ayo namwe makuru aba ari kuvuga, gusa turacyategereje imyanzuro y'inama icyo iri buze kutubwira. Trend Nova TV turahababereye, netwa Kim n'umwanya tubageza amakuru abagezweho mu myidagaduro, sport ndetse na politiki n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye, netwa Kim.